langsung long anon pali ji aphanon dam bom lo masih kadu kabe tanang lang mo dam sulo abel susun sulo yo. Lo sedang lang apa sal? Oh. Wah. Oh. Dam sulo nih kayaknya. Ali noy. Sikhor. Ani gini ini tuh melong MLA sa kiwang. Nilai water for punang kilang. Dan ini tuh pandai ini karang lo. Jadi natap soal itu kami. Ini tuh harus buka opot. Jadi kami di ini pasti ini lo presiden lo. Nilai water for presiden. Miniman ke kamson bi pulo. Presiden take care ke ini lo. Where is camera? Pekalilo, MLA Bokajan, and Deputy Speaker Assam Legislative Assembly, Anggi Dr. Mumin Sarfansi, aku Arthur Pontupo. धन्यवाद सर। Next we have State Vice President BJP Morcha T Morcha Langi Fansi tami pohoi pakpan karchuponi Fansi pachini pono. Next we have President East Karbi Anglong BJP Sir Roland Kelly Langi Fansi tami pohoi pakpan karchuponi Fansi pachini pono.
Next we have ex-BDC BLCC Chairman Sir Babu Inti. Alang lifan sampai puhui pakpan kau cupon fansi pacini pon lo. Alang ni nang lele lang pu. Next we have ex-BDC Chairman Borja Sir Philip Teron, and General Secretary Mondol. Lifan sampai puhui pakpan kau cupon fansi pacini pon lo. Next we have editor Sampritimi Sir Kiri Ronghang. Alang lifan sampai puhui pakpan kau cupon fansi pacini pon lo. Then we have SGB Upper Delay Sir Dorsing Bay. Alang lifan চাকৰি পৰা আহিছিলে মোক লগ ধৰিব মোক ইয়াতে আহক আমি লাংচ সৰু চাব আহি এতিয়া এইটো কি ৰচুন কি বুলি কয় এইটো হাৰচুনটো এতিয়া আমি খেতি হৈ যাব এতিয়া হাৰচুনটো আমি ভালকৈ কথা পাতিছে কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে এইটো কৰিব আৰু এইটো ৱাটাৰফলছটো অলপ দূৰত আছে এইটো অলপ প্ৰেক্টিকেলি কিমান ফিজিবল হয় চাব লাগিব